Saya kata nan law ibang patuan sa karta ni Sensal. Maing samat kot so piti kalangan. Magkat nan molar katun kay kairong nilamar seleng santawat lalutong kit aramo. Lagwat maing samat kot dabalat yat kit legislature kay sa kew. Siya mo kulakwat ko siyang kakan taulan na nating olpukon. Kawat ako sunat. Ipatuan kapangayar pagkikir makatin sa pulman ki repeat. Kaya magkak apalila songkan makin suatu kak abulda. Lain samat ko balap ipatuan sa karayar. Pagkat kito sa mga saraw pagkakan humot karwaway at ngolwi alamanap. Pagkak onabak tayong sa nama. Iimbet may patuwalan kiti o sa karaganir. Nila ng kabayang hir sa panmaria Registrature sa amin. Kalangan Wan Baranet Kar Koki Lolo Amiaya Traikaga Katlan and Sabumatay Wuyakpur Ulban Pona sa Chief Clerk on roll call. Senator Axel Abram. Right. Senator Hugo Abis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Hey, mine. Senator Sonseri Edgar. Mine. Senator Wilfred H. Edmund. Hey. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Senlatore. Senator Daniel Laben. Hey, man. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendi Teswo Louis. Hey, man. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Macari Miguel. Senator Erlyn S. Movic. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay man. Senator Nelbert A. Perez. Hey, man. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitoray Simena. Hey, man. Senator Francisco Simram. Hey, Mike. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chancel mag-try sa pulman ko quorum mag-try ka Katlan and Sabumatay Wuyakpur. Mona try pan Katla and William try tiyo ya sa pulmatay sa karatan Kapwuhng. Malal sa karan misik Kapwuhng lap pangupuran na nilap. Sa karan kay Boni wawlap pangupuran Raksoko. Wawlap pangupuran ni Shoko. Wawan ko sa pulmarlikan ko nanalang ko na ang kanyay ko. Waw toro rong kay di kalian tiyak momocho government, national, state, or local government. Wawan ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Karyawan kabina, Honorable Francisco Yohanis. Wawan ko siyong kapung nabalap, Honorable Nelson Joseph, o yang mo siyong kapung kan koros. Wasaksit rating all wawong Vice Speaker Michael, Lord Leader Abram, o Honorable Senator kan koros. Rating all wow, melal o lang sa amuro, o loiso seriso, so masakan, lang way kasambalkan nan chamber watch. Men Pohnpei koros, Pon Kalakwat, Pon Tagapaypay kan, o nan way kan, maslikan Pohnpei. Rakat, o iban pagkakailan, neupanan, nan way akupuran rangot. Thailand ka kan katla mo Thailand, pan po na sa floor leader, ang kakalway Thailand, nan way akupuran rangot. Kailangan ka mamayang, Mr. Speaker, muna ipan yang patpacho Speaker kang kupura buat, yan kak pachayang sabol mo mo lapuabo mo ko mulian kitir umot kasambalo so itanaway nan wawa. Purutunan mawal ay chungal wan kan kamu Speaker, wan ka Vice Speaker, wan ka melal kan bakabayan na robot Senator kan porus. Ibil chungalan ko wawang rail kan may pachayang child nan kalari ran mawon kapeng payang mawong
men Pohnpei korus melil ralkan me pachiang jail dan men kapesegan. Mang Mr. Speaker, kom kupuraya mo na iban pacuan tola o gata kamu kita iman bagitak jailen kak kasamu ul riaman me pachiang jail mention ranwat nan kalari ye sabul majail administrator and TNI Mr. Daniel Isaac o yang David Hawkins men bagitak jailen yang raya ulau-ulapan. Kailangan ng promo floor, magkakamulian tritier o kung sa administrator, Mr. Daniel Isaac o Mr. Hawkins mayang patriang child, may siyang ranwot. Kailangan ng promo, wala ko, kaya patriang legislature nan uya ko ranwot. May other point of privilege, kami, Senator Latora. Kailangan ng kami speaker mo na iba yang pato, ay di pato ang kupurakan, kaptong hotel, buhay ko kupur kalangan, matensal. So naman trail. Elel patong kay Pwuhng may patuyor nilang tuwa na mo sakar tiyer bang parang rail so bay di ko wong kung kami on the 5 floor ano bol senator kan may bil wong ki ol ko sampal riyaman mayam patong kay speaker so imanan kak sansal me nanan zone roll call at word so ta sa bangay man patongan me senator at word yam patong ko purong rano kailangan speaker Kailangan ng kupromo yung Senator Latora. Record and reflect may Senator Edward yang patriang uya kupron ranmut. Kailangan ng kupromo. May other point of privilege, masalara ipan po na sa floor leader, Abram. Kailangan speaker na women pacuan pagi apalpen sama child channel and kak kapantalaw ngayon sumur. Riyaman Saan sila mau kamagit mamiya? Karos mautung kamagit masani ay huwa masani show. Pwede kamagit ay pointar o supplementary journal dahil pan kapantela watawat o adaltan supplementary journal. Kamu floor leader. Speaker, iman ini sa kung nomocho yata kamagito pagi mot kasambal mo dyan kak suspend o drop business. Chorok ti apali ng issue o walu ng kalendar. Saan sila mau kamagit mamiya? Pwede amiya karayaman pan kamagito dahil chorok ti arok tayo kat po ng issue o walu. Anson kat kilong, tepat walong kamu matahan ko senat kan. Senator Latora, Senator Edward, Senator Artui, Senator kan Koros, may sabulman kita tungalan ki kamu matahan ko senat resolution mal kat kilong. Speaker, ay tungal Kami Senator Simina. Mamawar. I will ban po na sa floor leader, Abram. Kailangan speaker ritual sa karon wow sapal. Iman beliau yata kamagito pagi mot kasambal wo dyan suspend o drop business o choro kiti pan order of the day melel standing committee reports. yeah man Masan sila mau kamagit mamiya. Pwede kamagit wo miya utupag child chorok tiyer pan order of the day ay standing committee report ay ban po na sa floor leader. Kailangan speaker men pagitak challenge kak pan standing committee report challenge kak place standing committee report ng FSMTC lepenyal risak tayo. Riyaman Walu. Essential kamagit mamiya sang floor leader. Pwede miya karyaman pan kamagito. Iman pagitak Thailand place standing committee report ng FSMTC pan sabulmatay standing committee report. Makoros placer standing committee report what I will pan po na sa floor leader. Speaker ni sangon mo moche ibil sakar puragano pagik challenge place standing committee report FQ Walu lepenyal risak tayo. Riyaman Essential kamagit mamiya o pwede miya karyaman pan kamagito. Imen pilpagkitang Thailand place standing committee report number pagkuwalu laban niya riyasang payo pan sa parliamentary standing committee report. Makoros places standing committee report riyawat pan sa parliamentary standing committee report ay pan po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number FSMTC line risak payo mapit floor motion relating to oil leakage from PUC power plant sang Salmi Committee Kapatabat in Environment and Climate Relations o Committee on Health. Saan sila mau watawatan ng report karitay pan po na siya
Committee Kapatabat Riau Essential, Yay Committee in Environment or Health. Kami, Chairman in Environment. Kailangan ko po mo, Mr. Speaker, tungkol sa karataan Pwuhng puranan nilap melal Pwuhng sa bulmong sa karataan kay boniwa maciyang nilang nan malo chay sa karataan wan kung komi vice floor yang honorable members koros o yang aki railakan me Pwuhng chay lo koros me pibiyan chay men sang kapot. Mr. Speaker, ibang patuan bata melal Committee Kapatapat na environment o health o sa karon malwat yang kak Katarope Standing Committee Report number buki isu labenial risak payo sa bulman kita. Saan siya lang mga kamagat siyang Chairman R2, Koros Maudrong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni So. Pag kamagito po ita, try katnan masa na pa. Miya masa na pa. Kalangan ng problem, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pwede sansal me Standing Committee Report watch option pagkatarlong nan malwat o yang agam ya attachment kay mapampache ang imenulianti committee chairman ng committee in health o sa karon malwat maka kapantalang na next session day o ipagkaryaman. Chance lang mo kamagat siya Chairman R2, pwede miya karyaman pen kamagito, ipaan po na siya, Koros Maudrong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni So, miya masa na ba, kamoy Senator Simon. Kalangan Speaker, noon ay pan Pwuhng ay tungkol sa karatahay men. Nuwaw pagi ay tungkol sa karatang kay puniwaw ang kagpatwang sa pulmamoy. Metiyang man siyang rangot. Nanwalwat ay tungkol luwang kong Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan Koros, Senators Koros. Ilman wong nagi hiralkan na yang subay session ng rangot. Speaker, men mapangkak pangkuran chairman ko iutong kawit na miya hangkak kapulpulama committee imen bagi ma committee ka kapatayang sin me ko strict miya recommendation kay me sa pulmat tactical committee ko kawit me mini item issue dari imen kawit masyura timeline kak Petroleum pwede make a teacher drainage of the outside gate. Niya siyang kasantin tatong ko ay committee ko recommend. Absoluto ay siya makasanti ang yakin and naksan. Kami nila may panaki sa wasa kosa no. O ekis kiyang ngin tatawag mamiyat timeline pampatuyang po. Ngong ang kak miyota po. Liket si Noel may patpatuloy ng film patuloy siyang sayrong wayabe. Ang kak kawudi kami nila may pan miyat timeline pampatuyang. Api pangkakapol tamaw siyang general mawiyaw niyo. Riyay may mangkaboy, ma-chairman ko pangkatun ko pura, mapangkaka niya pangkapurpurta siyang timeline pa yung kakset may pang realistic pagtayo lang kak apalito takot ni tamaw ko raw. Kalangan, Speaker. Kalangan Senator Simon, kami lang sa karatan kawait kay masansyal siyang Senator Simon. Imen committee and no to Robukaw. Matay kadlaw apali remasansyal men kapandala o next session day. Karos maudrong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni So, kamagut paitar o report application labniari sa payo kapandalar o next session day ni tuwan chairman kaway tata. Miyato report. Standing of the report number FQ walulay sa payo mepet Legislature Bill number FQ by Sakmanolay sa payo sang Salmigam Finance. Kailangan, essential may report word pan report out siyang committee in Moni, karate pan po na siya committee in Moni, Melel Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, Moni Bampata sa committee in Moni, Melel Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Chairman ko. Ayun kagpadyan sa masanin ko sa karatang kipo ni Pwuhng may Petroleum nilang. Ito nga lumaw ni Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kokoros, ibilman pa diyan ko pura no kasama wan ki Israel ko me mumot kasang balwad
Pwuhng share ng kapanagis Pwuhng Pwuhng Tenan Color Melel Administrator in TNI, Mr. Hawkins, all the engineer men mapilikin sa Secretary na napikin PMO o pinakaproyemen mapadyan. May Mr. Speaker, nuwaw karakaraki pada sa mga kamatin muni o kamakit mumot ka sa mwalwot challenge kak uya ko puro standing kamatin report ng Bob Kuwalu laman niya resak payo. Dan siya mo kamakit sa Chairman, paros mo ujung kamakit masa ni Yay, uwa masa ni Show, pwede kamakit po ita, tayo kat nan masa na ba? Kamu Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker ay yung alwa sa bal, bang kupura mo yun, bang kupurakan koros. Standing kami report ng Bob Kuwalu laban niya resak payo, itan kamotang ko sunat. Upo ko pa sa kuno laban niya resak payo. Mapit anan karwarun mo lang ko bungalilan win Pohnpei. Wan muni yu momot ka sa balwat dan kamanata. Mewa pa doon na wan talalop. Wan apali raben Pwuhng magkukawangar mo lang ko bungalilan win Pohnpei. Nan mo lang ko bungalilan win Kanda Kapatabat and Micronesia. May Mr. Speaker, kamotang ko sa netwood withdraw walet year watawat kayo. O kopurpurtong sa mga kamatin mo ni wen ka kayawang Israel mawulian to malong bungililan Pohnpei Melel Director Harris o Israel pa option kabina Melel option Treasury budget o doon tatangkan makin kawait kabinang kamakit pen morning way pa kon tuwad tamasansal ng kamutang ko senat o report pa miya. May Mr. Speaker, kami di eubener o karong Israel kami patawaner. Sansal sang malunggubong me case limaw kapitulangar nan malunggubong ililan win kanta kapatapat magkukawangar sa matayal malunggubong ililan win Pohnpei. We have been tadakan malunggubong kinmiyan sa sabang raben pungkan. Erbuegi kawid memiya patuan me obisin AG sa kaksawa sa malunggubong ililan win Pohnpei nan raben pumpukat. Asola wasa malunggubong kak pagsawas re alayang pagpagala to pumalwa dan ka kamanata wan moni yu puran ka ud rabaki so sa wastoror tamasansan nan karong malunggubong ewangar law firm madan ki ramben mida o kasan din law firm wood maraban padawan case wood anano wan moni yu and kakpuliti puran japta to mawa padon wan dalal magkit elakento memiya wan moni me pananan nan case pukat niya ba magmugid nan malunggubong ililan na FSM pan padon wan dalalop ay masansal nan report may Mr. Speaker o i pada sa kamatin moni on wow karakarak pagkumumot ka sa balwat talan ka kamanata o ang watawat kariyaw pagkasambalwat ay masansal ng report kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman pagkapresyo kawaban report miyam tumasin ben report kamu Senator Mobic. Kalangan Speaker monay banyang patro ay tungkol sa karatan kay puniyo wawan patro ang tama kong tiyong pier on din kamu Speaker on di Vice Floor Honorable Senator Kadkadaur o implemento na sa Israel kan na patong sel o paton watayu Director in Administrator in TNI o contoh tahu kan TNI kan korupsi. I men peitok yo men peitong ko pueki Chairman in Finance kasalieta me AG seto ka kaleta case me pitata case ko ino uang malangka bunga seto tete nan report karapan tame AG seto ka kaleta case ko ikamela lang mo inepit conflict of interest women Chairman in Finance seto ka kawewe tama kareta AG seto ka kaleta potame patrowan wewe kume wewe case ka na kan patromon AG kan
trial wiyawi molong kopung o song kopung makan year case ka pwede case puka pan ut wiyawi uwang molong kopung AG pa me wiya conflict of interest mo hinan ma chairman finance to kak kawe wa ma miya me ko tmen san salong tama karata AG to kak pagkita case puka kalangan Our Senator Movic, may magkakawait kami Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, ibigay para sa mga kamatin mo ni. Amuwi ka sa bali sa karanwao. Ang case kan may chi pukoki. Amuwi hindi na may chi, ito uya Attorney General lang option kabina. Uya Attorney General lang Pohnpei State. Case kan may chi, kan pukoki yang malong kabungililan win Pohnpei. Palilautin case kan ko bungin tip me aramas sudah debil kan kak niya sa Morocco chela ko sa natin win Pohnpei IT te magakpatuan long raben pung nan malong ko pung nakin patuan Pohnpei yuwang aramas semento pugini na aramas yu da pali case pukat IT kalab makakapali case pukat pit ko bungin pung aramas kay makawang malong ko bungin lilan Pohnpei raben pung mawawagi sudah wasanan ko sunod may ready AG yan kag sa wasa malang kupong apwala autaban case pukat onin tuwan ewiya case me panapwel nan malang kupong ililan FSM ananan bilkanay legislator abang kachi morin case pukat Pwuhng kak kuya men sa song mabang kamanata munit so. Ranwa di masansal raben pung ko wangar malong ko pungililan win Pohnpei nan malong ko pungililan FSM. Ija kuya pem malong ko pungin Pohnpei ka kuya met. Pwede sudah patet makaw na batan kak tatong ki son sa was toror pwede sa wasa malong ko pung nan malong ko pungililan FSM. Law firm pukat rebelkan patungan long case nan malong ko pungililan Pohnpei. Dari nan kosantin tatog makaway Israel so sa wasing kosanet kan monewe malong ko pung malong ko bang kosaneti is makak mon malong ko pung ulian paliyo. Dari ranwa di mesan salmet pagpen moni yo en ka kamanamanta mapasabang ben raben pung pukaban so to wiyawi awan aso makan may yang iray maraben pungkan amalong ko pungan napasam kagad tiara tama malong ko pungan Pohnpei State in default mo gara sa sabang raben pung yu makapdalong uwang rail nan wanan so rule malong ko pung kasaneti elayang mamoni marabrapagi amalong ko pung kagad kamanata wan monio malong ko pungan Pohnpei kawalar pungan aramas meno eri tatagwat epil wiya patarapen pungan ima rapen pungang malong ko pungililan wan Pohnpei kahit yan che apali pungan malong ko pungililan wan Pohnpei epil panapali ima rapen pungo buegi apa nelayang malong ko punga kaktolanan case po ito ngal pegbeg maing honorable speaker o bilay tungal pagpag ang Senator Movic kailan ka kadlaw kamanata wan munut irar ka sampalmet po tinatay Pwuhng katay mangi niyaso mak case kin mo kin nan malong kupong legislature bilkin soda tungalan ki saladak tasabon man ki saladakin kachi autapen case kan mepatpatonan malong kupong non-session in legislature Karimen bagi irawan kakapal ni karong pan mi ang kawit pen moni jalan kamanata monuot representing kan akamete pan nanti yang ewang kamitin chayan ko FSMTC o malong popongan kak ewpeno kawit kamitin chayan ko kawit momot kasampalwat ang karabakan me 80 sa daga apali ka case watch ang mapit moni nintuan ay uyalatun sa kami din moni o eupen na masansal ng report ano wow karakarak
Tapi challenge kak sabulman kita report buat. Kalangan mai Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl. Mieter Masin Ben report. Komui Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker. Uriban yang patro. Ayman patang komui. Kayu yai tol sakaradan Pwuhng. Wow, pan kuburan samaral ko lapalap wegi sabul maguburo mo sansal o nga man trial chorus. Ay tol wow pan kuburan mo vice floor. 3 honorable members chorus. O bil patang komui. Dan tol si rail gan me yang gata nan kalori. Ay man trial kak. Ay pagi tol gan sumo dan kak piluan gi katon wasayu. O kat kiyang eu na balan labulap mo na ipan paruan tola. Mr. Speaker, si paruan kajampolin robot po trial paruan. Ang paruan sensitivity in trial ban mamasin. Sang nagarabeo man paruan ta motion trial kak rojang temasin pen robot nan beo kuwalo na bilarisak payo sa malman kita. Kaya man. Chancellor mo komagit memie. Masulaan Masin Ben report. Ay ban po na siya komagit memie. Koros me utung komagito. Masani yay. Yay. Pwuhng masani show. Komagit paita. Try rutungatier report. The Masin Ben report. Koros me utung. Try lang sa buliman kita. Standing committee report number abukuwalu. Labaniyari isak payo. Masani yay. Yay. Pwuhng masani show. Kamagat paita, roktay sa bulman kita, standing report number bukuwalu, labanyari sa payo, sang committee and finance. May the report, Chief? Salam, Mr. Speaker. Masular ay pampo na sa floor leader, Abram. Kalangan Speaker, ay chungal siguro ngaw sa pal. Ibil chungal ki suwon ki wasyayu be piliang paceng chailu railakan me paceng chailan kalari. Speaker mon taula Yun bagag chailan bil kasamu railkan me mararal sekte te me paceng chailan kalari me sing rangut iban chabuki yai speaker in manin change up honorable Watson Pelep eu lopolopon vice speaker in Colonia Town o railkan chorus me paceng chail katkiang rail lopolopon. Kalangan floor leader. Masular point of privilege, ay pampo po na sa floor leader. Speaker man, ngayata ka magkatopag challenge suspend order of business o choragti pan unfinished business ng basic silu. Chancellor mo kamagat mamie. Challenge choragti ang pan unfinished business. Wagi amia karyaman pen mo. Ang chay pan choragti ang pan unfinished business. Men pag challenge kombal ma minitrew. Karyao. Chief, langatong yama, ito report. Koros, sabulman ka report.
Tayo sa bale, rong nasa bulmatay uyakupur, o tayo kat dapat patapan unfinished business. O ibaan po na sa Chief Clerk. Standing committee report number FP Bio line Resak Payo Mepit Governor Communication number FP Resak Manol line Resak Payo sang Standing Committee Public Works, Transportation and Communication. Diyan sa lamaw, report word pan report out sang committee in PWTC karadaman po na sa committee, Melel Chairman Leben. Kalangan Mike Speaker, muna iban yang patro imen pilih yang siang kiai. Sekarang kay buni o wow kaping pangkuburan sama tay court enilap kita mesya table ka kayo benen mesang ranat. Mike Speaker bagi yang so mempakita bo yang kak yang patro yang sabul mabut. Kay buni o wow lap pangkuburan. Metiang nilang nawasakiset Pwuhng ki komui Mike Speaker wow lap pangkuburan Vice floor leader o melel wow ang bintoke yang ikan chorus yang ay honorable senators kan wow toro rong chorus bay yang trail nan gallery melel wow ki ketong wasayu mabil yang trail administrator speaker kan o trail chorus ya speaker imen wow o karkara kuyata kamogit trailen Kaciyang nanmasan pen standing committee report nampe ibuki payo lebih lial reset payo. Diyan sa lamaw, kamagit sang Chairman Leben, paros mautum kamagito masa ni A, uwo masa ni Show, kamagit paita, tayo kat nan masa nabe. Miya masa nabe, Chairman Leben. Alangan speaker, kaya sabay sual sikaran wow. Speaker, standing committee report nampe ibuki payo lebih lial reset payo. May tanlong inangin sa bulman kabina communication number ibuki reset wano lebih lial reset payo. Merekaman itita Mr. Churchill and KAPWARESOU Pohnpei nan Board of Directors and FSM Petroleum Corporation. Speaker Bampagi yang bagi patuan pagi tamme ay tugon sakarpan ni oralap o pagi yang ay members ng PWTC and sawas wasakan may sutra saya. Mr. Edward Tsungalangki kalabaran totok may ininin ngater sangan ni kangen totok nominee minutes sa usaya ki Pohnpei ng capacity and Lieutenant Governor Pwuhng Director of Education o Pwuhng key staff o FSM National Government o Commission Trakan. Nominee Edward Pwuhng Bukon Chief of Staff o FSM President ng administration sa Malaro. Pilpukogi totok, essential na resume, mapulito report word. Sa Bulmawi Committee and PWTC, ewang Office in Kabina, Attorney General, Office Mabuliaban, FSM Petroleum Corporation, ong ni August Reisagusyu, Pahrek ki Reisag Payo. Witness chorus kasalita ray lutu trong nominee minute. Sa Bulmawi Committee and PWC wewagi o tetegi sani karorongkan kalabaran totok mawol minute sungalanggi. Niya irampe kasalyo committee bilukay yung HE and Rob o apalito ang committee tuan impeach lem kuya-uyang nominee kuya na ansume bukogi Director of Education. Yang ni recommendation nan Exhibit 2 na bulito report what
kasaleta me HC kasaleta me nabini manage sotre sungalan ki impeach nan molong ko Pwuhng Pohnpei o impeach pil sotre ni nan recording all mede me kakuya emen porden Petroleum ni wow karkarak committee PWTC Takik Thailand aleta report word o sabulman kita. Speaker. Kailangan Chairman Laban pagkape sa pen report na chansala chang kami. May además na pen report. Kami Vice Speaker. Kailangan Speaker ay tungal sakaran wow kan Pwuhng on the floor kumbaga tayo honorable senators karos ay tungal sakaran wow kan Pwuhng wasayu right yang angan wasay kan mayang patong ilama-laman ranwood ran mawan kapay tayo mawang tong karos may Mr. Speaker ele ititan kapna mesansal Oni await turn into a recommendation and come to PWTC. Ong ni rokan koros bebil sansal nan kawait mesodo megot me namine kota me panu ya kapal palian malwot and taulau suski pen kamana te sudo kamana. Awon sansal sudo waliaban Pohnpei ele wanan soyo nan port kasompal we. Me kamakit mokit koros and way ki talton gasoline, oil, songkan, magkamakit karos. Arma, kansa do waliapan Pohnpei lelaan sauyo, pabili ng kasampal. Ibil pa doon kami lele, mga kaipak pegasal pa hanggang niya. Pegasal bukat kay tempan kawala ramas, apan kakateta kakantato. Uniyan sa niya pegasal ganto kalanga manaramas, at challenge ko kan kiyang aramas mano, aninangi yun ang tiyang uyapo ko. Misoda pega Salman Speaker ibatuan walianti talaga isining kedito ang win ketupon tagi momot kasampal watan sapulman kita report ang saun papaso warmanet masang win kiti oy man pagitali close Kariyama Masalan masan ben report asan sal memir komagiti Thailand rutungati masan pe omia Kariyaman pe karadepan pona sa koros Pwuhng komagto masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paita tayo rutungtier masan ben report koros Pwuhng Thailand sa mulman kita report masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paita rok tayo sa mulman kita report nambe buku tayo na manyari isak tayo sang committee and PWTC Masalah report pan unfinished business ay pan po ni sa floor leader. Speaker dua man pagitak challenge. Katla mo soro kiti apali pil kalandan nambe sak payo. Jan salam mau kamagut memie pagi amia Kariyaman pan kamagutok trial katia nambe sak payo ye pil kalendar ay pan po ni sa chief. Legislature bill number Abugi by Sakonula and Risak Payo bill for an act amending stellar number 11L/26/24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes, only Korea came sa klang watawat. Kailangan may Mr. Speaker, Dagblew pada sa mga mo ni Melel, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Chairman kan. Ay kaysa pali sa karanwa pa ang kupromi. Buran Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kan. Ibilmen pati ang kupurakan o tungalan ko wow toror ang wasayu mabil pati ang tema sa rangwat maning kata Speaker and maning tiya sa punwin madal name Vice Speaker and Council ng Pulau Town o Israel John Way kasampal kan pati ang tema sa rangwat. May Mr. Speaker nuwaw karakara ipada sa makamtin mo ni o kamagit mumot kasampal wat jalan ka kuya kupuruki ang
kerja wo ke musaklan watawat kamatang ko sila buku pa sa kono le menyari sak pai Kariaman. Chancellor mau kamagit mamia paros mautung kamagito masani yei Pwuhng masani so kamagit paita taikat nan masani pe kamu chairman Carl kalangan may Mr. Speaker essential me tatok kasambalo karwaro yumet mumot kasambal wad pilso bay anan karwaro kasambal kay na yang aki apel penton tatangkan me eksekutif sudah kawit to nan kamutan patet elayang raitungal 45% me miyan nanti yan monin pare reset payu sudah kau na bang nan patet and reset demau kawit miya nan men kapese melelator o men kapese wat kam kupura mai speaker porque ya se tokotong kami ai robukat mai speaker imen utur pewa porque karwaro ka sampal onin tuan kawitin 5 speaker telengak kapan tela wadawat kerja wan kamatang buat ang lagap Kariaman. Chancellor mau kamagit mamia pergi amia karyaman pen kamagito traiban ponase koros mautung kamagito masani yei Pwuhng masani so kamagit paitar o something committee the kamamatan ko sunat ebuki pai sa kuno lebenia riesa payu pan kapantala ong lakap Miade kamamatan ko sunat pan pil calendar masular ay pan ponase floor leader Speaker, iman pagidak challenge suspend order of business so choro kiti apali nampesa kuno nominations. Chancellor mau kamagit yu miaya Thailand toraktia nambay sa kuno yay nomination pergi amia karyaman pen kamagitok taikat katir po nambay sa kuno oy pan ponase chief clerk Recommendations per standing committee report number FT Silula and Risa Payu Mepit. Nomination of Mr. Eugene Joseph to the OFA Advisory Board. Chancellor me nomination yu me o Chancellor me nominee titiang Board of Advisory on OFA karate pan ponase chairman and R&D. Alang promi honorable speaker kongkot kiang yang mai chingal sakaran wow okay pun yang kak baca yang sabal mum wang dun komi vice floor honorable members kan raya bu ingak yang baca yang wow kan me bago kactong wasai wo raya kan yang jangar sansan nan KPS kan sansan lemu honorable speaker men sakaran mol watch Ong karya menjalankan keciang nan recommendation in per standing committee report nan per pisilu lebendial riset bai. Chancellor mau kamagit sa chairman at ward koros mautung kamagito masani yei Pwuhng masani so kamagit paitar pag kamagit paitar at ibang keciang nan usus pen Mr. Eugene Joseph magkabinay dito po and we are member and advisory board in OFA. Dahil pan komal lebinansyaw katiyan anusyus o chief may patropuan pa siyang matarabuan usyus kan.
Nasabul Matail, Uyakpur, on Chansaleng, Way, Masabul Matail, Usus, Matoke nominee, Mr. Eugene Joseph, when we are Eminent Advisory Board and Option OFA, Usus Riesa A, O A Uso, Met Mawog Trakamanar, Manakap Eugene Joseph, when we are member and Advisory Board and OFA. Recommendations per standing committee report number Abkilmala and Register Pwuhng Mapit. Nomination of Ms. Pialana Malarme on OFA Advisory Board. Leo upon as a chairman at ward. Kailangan ng probing Honorable Speaker in Pwuhng kaya sa bali chingal sa karon wow. Sangon mo chimin sa karon mall watch. Ang karya menjalang katsiyang nan recommendation in standing committee report. Abkulmao labanyal Register Pwuhng. Chan salamau kamagut mamia koros mautung kamaguto masani yai Pwuhng masani show pag kamagutar puitar talban katiang nan usus pen Miss Tia Lana Malarme when we are a member and board of advisory on OFA. Talban komal miniteo talan katiang nan usus so imen pil patrawana chief contoh-contoh mai patrawan pesang tarabuan ususkan. Tayo sa paler, o nasa bulmatail Uyakpur, o Chansaleng Way,
supplemental usus metoke nominee Miss Tia Lana Malarme. When we are advisory board member of OFA, usus Riyasia Kriyaw A o Soto Pwuhng. Met mawuk tay kamanalar. Pinakap na. Kalangan and Senator Go, Miatre nomination. Kami, Chairman and Chair Go, Chairman Press. Kalangan kami, Mr. Speaker, iba parawan pa sa apel mo kamti and Chair Go, wiyata kamagit, dahil gag katyang na nawalpan recommendation and standing committee report, abugawa na wala bilya risak payo. Amen. Chan salamau kamagit memia sang Chairman, pagi amia karyaman pen kamagito ipan po na siya koros maudrung kamagito masani A Pwuhng masani show kamagit paitar trial ban katiyang nan usus and nominee Mr. Eltres Pelep magabinay tiyo to when we are director and public safety trial ban komal labinan show o katiyang nan usus o isang mo chief staff assistant ng mga pas pa siyang mga palatin issues kan.